Assalamu alaikum, sayılı seyirciler. Yoa Kırım telekanalında haberler canlı yayında stüdyada Elvina Halilova çalışa ve bugün men sizlerine boyli haberlerle tanış edem. İşgal etilgen Kırım'da sözde referandum devam ete. Выходим все за Родину, голосуем за Отечество. Rus kadını tamgası olğan hatıra taşını kıracak oldu. Kiyev'de Kırım Tatar ve Ukrayn bayrakları yaڭartıldı. Avropa Birligi Rusiyaga qarshi sanksiyalarni 2021 yılının yanvar 31-nece uzattı. Bu haqda Avropa Birligi Şurasının saytında haber etildi. Aynı saytda sanksiyalar hakkında video yerleştirilgen. İlk kere bu sınırlavlar 2014 senesi Rusiya kanunsuz şekilde Kırım'ı zapt etibden basta jen çıkargan son көрсетілді. Bu sınırlavlar Rusiyalılarga karşı değildi. Rusiyanın Ukrayna yönelik siyasetini değiştirmek için көрсетілді. Eğer Minsk anlaşmaları tolusının yerine getirilse, Amerika onlarını lağu etmege hazır. Ukrayna Kırım'ın işgali için Rusiyadan tazminat talap etmeyecek. Bu haqda Ukrayna Dış İşleri Naziri Dmytro Kuleba Kırım Realiya neşriyatına bergen интервьюда haber etti. А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Чи як? Заплатіть гроші і все буде нормально? Ні, стратегія абсолютно інша. Ми тому і кажемо, що відбувається тимчасова незаконна окупація. Наголошуючи, що це тимчасове явище, що воно незаконне і що це окупація за міжнародним правом. Це стартова позиція, з якою ми працюємо над тим, щоб, зрештою, ця окупація припинилася. İşgal etilgen Kırım'da ve Akyar'da 6'şar koronavirus hastası kaydetildi. Bu haqda işgalci hükümet haber etmekte. Pandemiya başından umumen işgal etilgen Yarımada'da 661, Akyar'da ise 235 koronavirus hastası kaydetildi. Kırım'ın işgalci yolbaşçısı Sergey Aksionov'nun aynı zamanda sözde Rospotrebnadzor'un erkunlik briefinglerini lağu etkeni belli oldu. Bu haqda o özünün Facebook sayfasında haber etti. Ukraynalılar memlekette koronavirus hasta sayısının artması sebebinden Avropa memleketlerine kirip olmayacak. Bu haqda Ukrayna Sağlık Saqlav Naziri Maksim Stepanov aytып berdi. Onun sözlerine göre Ukraynada 100 bin kişiге 57 COVID hastası kaydetili. Avropaga kirmek için ise bu rakamlar en çok 16 olması gerek. Sonki 24 saat içinde Ukraynada 706 koronavirus hastası kaydetildi. Umumen pandemiya başından mında 44.334 kişi koronavirusqa yakalanğanı bildirildi. İşgalciler Kerech köpründen yük trenlerinin hareketini başlattı. Onlarının aytkanlarına göre bu işgal etilgen Kırımga yakıt ve kuruculuk materiallarının temizlenuvinde yardımcı olmak ve Yarımada'da fiyatlarını düşürmek gerek. İşgalci matbuat vasıtalarına göre aynı zamanda birbirine doğru iki tren çıktı. Birisi Kırım'dan Rusiyaga kalsiyli soda, başkası ise de Rusiyadan Kırımga yakıt, şımışka, kubre ve kuruculuk materiallarını alıp getirdim. Hatırlatam, Rusya geçken sene dekabr ayında Kerech köpründe tren katnamasını başlattı. Bütün dünya bu hareketlerini takbih etti. Amerika Birleşken Devletleri ise Rusya'ya karşı yangi sanksiyalar көрсетті. İşgal etilgen Kırım sakinlerine Rusiya anayasa değişmelerine көрсетілecek dair saylavga iştirak etmege çağıralar. Milli Meclis bu hususta halkara topluluğunu Rusiyaga karşı baskı arttırmaga çağıra. Yarın iyulning 1-inde değişmeler için rey bermek için sonki kun. Bu değişmelerinin bir maddesi Rusiya prezidentlik müddetini sıfırlap Vladimir Putin'ge 2036 senesine kadar hakimiyette kalmaga imkan verecek. İşgalciler Yarımada'da insanların evlerine de kele ve saylavlarda daha faal etmege çağıralar. Российское голосование.
На остановке возле роддома подходите, граждане. Подъехала выездная комиссия. Проголосовали уже? Молодцы. Спасибо вам за патриотизм. Граждане, выходите голосовать. Выходим все за Родину, голосуем. За Отечество. Кто еще не проголосовал? Выходите голосовать. Уже всем домам прокричала, сколько могла. Общероссийское голосование. Граждане, вот здесь на выездной участок возле роддома. Проголосовали уже? Молодцы. Ой, спасибо. Спасибо нашим патриотам. Вот они, замечательные наши. А я голосовал за Анатолия Кирова. Да, замечательно. За Родину, за Отечество. Этот товарищ из Грузинской республики, но уже он русский давно. И он наш патриот. Ишғал етілген Қырымда вандаллық әйлемі бір рус қадыны сақ шәрінің кірішінде Қырым татар тимсалі тамға ислам ярымайы ве Құрандан языларнен таж дерегіні бозмаға тырышқан. Бұғақта ерлі сакенлер білдірді. Ось көзінен көргенлерінің айтқаныларына көре қатыра ташыны чөкічнен сындырajақ олған қадын, чөкіч сынған сон екіншісіні алған. Екінші кере тырышқанында есе полис қадимлері келген. Қачажақ олғанда есе машинасы ерінден көчмеген. Милли Межлис рейсі Рифат Чубаров рус қадыныны танымаға чағырды. О қайдетті ки машинасының қайдет ері Кемеровададыр, амма қадын түмен вилаятынден олғаны аққында малюмат берген екен. Вот второй, смотрите, прямо перед вами это дело. Надежда дача қасабасының сакенлері чамур себебінінен ось евлерінден шығып оламайды. Азбар ве соқақларыны сув басты. Ахмеджетнің районында ярамай ава бір хач күн девам етті. О вақыт евлер біраз сувға батты. Порохом сдуло. Полдня. Ну, его мелодик сам. Заходите. Муж начал чистить, но невозможно ж так жить. И не выбраться нормально, да? Конечно, нет. 280 литр сары ве мавы боя. Киевдегі Абалонь сайылында Қырым татар ве Украин байрақлары яңартылды. Акция Қырым татар байрақ күнінің 10-шы еллығына бағышланды. Байрақларының ұзынлығы 18, кеңішлігі есе 90 метріні тешкілеті. Боялар үшін 57.000 гривна бір афта ішінде топланды. Активистлер саба саат 9-да топлашып, башта байрақ еріні темізледілер. Соңра есе бояларға керчітілер. Тедбірге 20-ге яқын иштиракчы қошылырды. Инсанлар ве вақыт ас олғаны үшін байрақларының тек ярысыны япып олдылар. Акция ақшамға жасат 10-ға қадар девам етті. Чому ви сьогодні прийшли на цю акцію? Тому що я кримська татарка і це мій флаг. Я кримський татарин. Я сумую за свої батьківщини. Мені болісно, що там кордон. Мені іноді важко їхати додому. Моя дружина українка, тому відновлення цих прапорів для нас також символично. Потому что я крымский татарин, это раз. Во-вторых, мне приятно гулять по набережной, смотреть, как покрашен наш прапор. Жила в дитинстві 6 років в Криму. Тобто крім того, що я українка і вважаю, що Крим – це Україна, я ще, можу сказати, практично місцева. І тому долучаюсь до таких акцій на підтримку татар і на підтримку територіальної цілісності України. І, до речі, цікавий збіг. І кримсько-татарський, і український флаг у одних кольорах. Я не могу жить у себя на родине, в оккупированном Крыму. И я считаю своим долгом, обязанностью прийти сюда и помочь хотя бы этим, да, чтобы мой крымско-татарский прапор борьбы за свободу был на таком видимом месте на Оболонской набережной. И все, кто приходит отдыхать сюда, могли увидеть, гордиться как крымско-татарским, так и українським прапором, який поруч. Це мій рідний прапор. Мені дуже подобається, що він в серці України був намальований.
Я не знаю. Крим – це Україна? По-перше, так. По-друге, це було б некрасиво не долучитись, в принципі. А ми зараз відновлюємо кримсько-татарський прапор, а потім перейдемо до українського. І я дякую Богу, що такий час сьогодні тут знаходжусь. Це історична подія. Ще нам, браття, в Україні усміхнеться доля. Бүгінгі семен сағылықлашам Facebook сәфемізге хош олыңыз ве бұзыле олыңыз көрішмек үзре.